E tusa mea tonu na tutupo lo tusia le tusia mamona o stasi mon mau ya Yesu Kiriso. Atu ina mai ele li le tua le tangata. Ia te tau ona ia whai mo ia lava. Tu sa mamea na o whai tau ina. Napa uifo mai le langi se angelu o le mea lea. Na vea ai o ia se ti apolo. Ilo na sa ili o le mea ua le anga i lunga o le atua. Ma ona ua pa uifo o ia mai le langi. Ma ua pangatia e whaavavau. O lea ua sa ili e fo e ia. Le pangatia o tangata uma. O le mea lea na whai atu ai oia ia ewa. Ai le fuole la au whasaina, ma e te le oti. E o le avea o e pei o le atua. E loha le lei ma le leanga. Ma ina ua umona ai o a tamu ma ewa i le fuole la au whasaina. Sa turi ese i la ua i whafol whatoanga o e tena. E ngalu e ina le ele. Ma ua la whanau ina ni whanau. Tau te ala tau ma fuanga nei mea. Ana le so tula fono atamu. E le pa u oia. Ma tu mau pe oia i le whato anga o e tena. Ma se manu ua le maua i la ua ni whanau. Le mea lea se manu e tu mau pe i la ua i le tu langa o le sala. E au noa ma se oli oli. Ona sala ua le loa se pangatia. La te le whaia se mele lei. Ona sala ua le loa le anga sala. Napa ua atamu. Ina iai tangata. Ma ua iai tangata. Ina ia lato maua le oli. Ai a fio mai le mesia i lato toanga o taimi. Ina ia mawhai ona ia tongi ona ina whananga tangata mai le pa u. O le mea lea ua sa loto tangata tusa ma la le tino. Ma wala tusa loto e whiriwhiri sa o tonga ma le o le whavau. E ala i le puluvanga sili o tangata uma. Pe fili le whatangata o taua ina ma le oti. E tusa ma le whatangata o taua ina ma le mana o le ti apo. O watali ie. O te manao i o tau te patau la i le puluvanga sili. Ma whama oni ana fionga. Ma fili le ola e whavavau. E tusa ma le finangalo o lona nganga pa ia.